Abijame mu akwa aba na me na Masante Mampon Suta Road wa me branche afa road isu na makọ Mikaela Medical Center anase Mikaela Health Center. Na otwetwe mu me bo amane se mpanyifo a wono wo honom aye ne se won behwe omo wo ani wo haw na wo maye surgery de ama wo mo titiri obi a ete aba na di so anase de tuntum ne fita ni nyina ya agbafra anase mpo ade bia efa nipadua no nani eho ne de wo mo beye surgery na wo mo ahwe aye ene me koye kokohwe and of course adanse no so echese dwumadie no wo mo edi dwumadie no a bibia ekoso kama mene doctor wo ho mebusa ne se so far enipa no sei na wo maba wo mo behwe se wo mbenya sam fasodie. So far since you can say from the 19th to 21st very surgeries. So far the nipa over 30 nearby are a group of into 3 different groups of 15 each. But so far the nipa aba never say 7. Nipa 7 now. We show up for a theater now. And so far doctor so here ya say 4. I have say nipa 3 and as a 4 na cage here. Doctor onya fancy kan come with them was a oil operation. So far no one more man bad do no ano problem be no mo de ba. They can say you can all kinds of surgeries but so far the more bad no predominantly cataract, mature cataract because a occasion be hyper mature. So far the cataract anything job any fitana e ko tuntum ne bi so enkwa na omoba for the theater. Eti from now consider be na moye sade. But you can say from ende on the 19th ochina 20th ochina 21st say that and na say esi we na dey operation no nti ende ochina any ochina from the 19th go to 21st of June 2025. Yes, obi a wo tie bia no. But obi o tie bia nyamba ya. So ben chen kra wo twen na echa na ejo na se wo se mo won na ye ntintia na ye nya assessment no ahese ye ka senka wa obe later wo mantem na wo ba theater day no ka ye assess okra na so doctor say enya hwe enya aba ne santi ye mfa vaso na oni ko ba ende e ko no ko e nya assessment no na so stand positive say eni division na de won be ba ye mja so do operation ma enipa no bia wo mo nso ye call ye na ya omo operation no ye bi kasa ye mo che se no kreni wo mani age vise nipa we o kania ene wani e frame kufia aksa ngasa free mampon agigai na emani habe pa am tinaka nenka o tidi so na hiti na tinaka na utara mo aba na doctor na wo ya de papa wa woni ha bra mampon no hu ba bia matenti kwara so a zuwa ubuza e be chiro doctor ya de tu bia emra o ba how me ba doctor ne meni hu ha de ba ko pa ni hu ba ko so ka na hu he ba so ai kama me kan etu bia se bia o ya de ne di bia obra na obosa na ya de me di Peter kwa kudwumo mfiri Mampon ha ya the person catch am Mampon say obia na ni ha ne bia o famla Mikaela ha say so yo operation obeye enya hwe wan say binya da agina beba omo ya de pa kanfo sikasem bia ne wa ni kapre free to bia ni hani bia na ya bia han bia on famra Mikaela omo ya de pa al doctor for ni nurses wa nyina ni mote ejojo ye ha bia woka e ma kwa ma woka ti me kanfo ma obi bia ndawase